Štai 4 istorijos, kurias pasakoja ką tik į svečią šalį atvykę jaunieji verslininkai ir juos priėmė patyrę verslininkai. Pagal ES programą Erasmus jauniesiems verslininkams, pradedantieji ir patyrę verslininkai gali dirbti 1-6 mėnesius. Programos tikslas – skatinti verslumo dvasią ir suteikti galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms vystytis, ypač tarptautinių lygmenių. Būtent jos sukuria daugiau nei 80% darbo vietų Europoje. Marija ir Panadžiota Vlachų seserys, jų įmonė Fereikos Helix yra įkurta Korinte. Jaunas ūkininkas Simonas atvyko iš Katanijos universiteto Sicilijoje. Jaunuolį ir patyrusias verslininkės sujungė bendra ekonominė veikla maistinių sraigių auginimas. Alla Fereikos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche e pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Įmonė Fereikos Helix yra įkurta 2007 metais. Jos specializacija padėti steigtis ekologiškiams maistinių sraigių auginimo ūkiams. Simonas šioje įmonėje pasiliks dirbti 6 mėnesius. Καταρχήν ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμών έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Ekologiškas ūkininkavimas Europoje klesti, o įmonės Fereikos Helix pelnas nuolat auga, sraigės auginamos ekstensyviu būdu, natūraliomis sąlygomis. Įgijusi vertimo ir žodžių raštų specialybę, Panadžiota Vlachų nesiruošė tapti įmonės vadove, tačiau kartą ją apėmė plačiai netikėta verslumo dvasia. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. Šiuo metu įmonė teikia konsultacijas, atlieka ekspertizes ir padeda tobulintis ūkininkams. Įmonė padėjo įsikurti daugiau nei 140 maistinių sraigių auginimo ūkių. Per stažuotę Simonas gali tobulinti dirvos tyrimo modelius ir plėtoti pardavimo skatinimo modelius, kuriais galės naudotis ateityje pats kurdamas savo įmonę. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Fereikos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. Ši programa yra naudinga ir priimančiai įmoniai. Simono žinios susijusios su ekologijos sektoriaus įstatymais ir rinkodara yra neabejotinai didelis pranašumas. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνη στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Norintis dalyvauti jauniesiems verslininkams skirtoje Erasmus programoje, turi parodyti motivaciją. Šiuo atveju Simonui sėkmę atnešė jo verslo planas. Io ho elaborato un business plan per Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici
e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Dalyvaudamas Erasmus programoje Simonas visiškai įsitraukė į įmonės Fereikos Helix veiklą. Dalyvavo būsimiems maistinių sraigių augintojams skirtuose mokymuose. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Priimti pradedantįjį verslininką į savo įmonę yra atsakingas žingsnis. Tačiau ši programa yra puikus būdas MVI padaryti konkurencingesnėmis tarptautiniu lygmeniu. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jonas Sabotka yra dėstytojas, menininkas ir fotografas. 2004 metais jis įkūrė Berlyno publikai skirtą interneto portalą Ketumbet. Portale yra daugiau nei 14 000 jo nuotraukų. Pas jį stažuojasi lietuvė diplomuota ekonomistė ir teatro aktorė Julija Goit, kurią į Berlyną atvedė aistra fotografijai. Aš sutikau Jan Sabotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Julija pagal šią programą 3 mėnesius praleido Berlyne, nes turėjo užmojų vėliau čia dirbti. Nuo Berlyno sienos griuvimo ši daugiakultūrė sostinė ir jos atpalaiduojanti atmosfera traukia daug menininkų. Jie čia randa palaikymą ir įkvėpimą. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Senoje Aludyje šie 2 fotografai kelioms valandoms įkūrė fotografijos studiją. Julijos Goit požiūris į fotografiją labai savitas ir skiriasi nuo Jano Sabotkos požiūrio, tačiau abu šios fotografus domina portretas. Fotografuodami modelius, jie atsidūrė toje pačioje erdvėje, turėjo pajausti vienas kito matymą ir techniką. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sabotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion.
Bendradarbiaudama su šiuo fotografu, Julija gavo tai, ko jai trūko Vilniuje – kūrybinę aplinką, patyrusio fotografo meno ir pedagogikos žinias, šiomis priemonėmis sukūriamos palankios darbui sąlygos. Šitą programą labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julija rimtai svarsto likti Berlyne ir kurti savo įmonę. Atlikusi stažuotę pagal programą Erasmus jauniesiems verslininkams, ji jau atsidūrė profesionalų rinkoje. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai. Paroda Entreprendre Briuselyje. Jis Thomas Verdier Fontes, baigęs mokslus Lilio inžinierių mokykloje ir jo specializacija verslumas. Ši paroda užbaigė jo Erasmus jauniesiems verslininkams mainų programą. Šalia jo Thierry Vandenbroek, jį priimančios asociacijos POSECO direktorius, tačiau sugrįžkime kelis mėnesius į praeitį. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Pulse Up verslumo projektas, kurį parengė Toma, norėdamas patekti į programą Erasmus jauniesiems verslininkams. Projekto tikslas – išplėtoti finansavimo paiešką mažosioms ir vidutinėms asociacijoms. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Nepelno asociacija POSECO dirba socialinio verslumo sektoriuje. Čia atvyksta dirbti daug jaunų europiečių. Per šiuos 5 stažuotės mėnesius Toma galėjo plėtoti ir valdyti visą projektą. Jo verslo plano tikslai puikiai atitiko POSECO poreikius. Alors, c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc, c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc, il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaires. Thierry Vandenbroek davė Toma konkrečią užduotį – pastatyti ant kojų ir koordinuoti daugiau nei 35 socialinio verslumo atstovus apimantį tinklą. Jis turėjo išmokti dirbti, vadovauti susirinkimams ir priimti sprendimus su kolegomis. Ce qui pour moi m'a appris le plus dans mon expérience ici à POSECO, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc et le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Toma gebėjimai kalbėti prancūziškai ne tik pravertė atliekant užduotį Briuselyje, tačiau ir Thierry įvertino Toma užsienio kalbų mokėjimą. Programa Erasmus jauniesiems verslininkams siekia padėti MVI patekti į tarptautinę rinką. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc, c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international. Europa tai unikali rinka su 500 milijonų potencialių klientų, kuri Toma bus reikalinga ateityje.
Donc le côté international au niveau du business, on pourra clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco. Et clairement, ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Toma įvykdė užduotį. Pasinaudoję mainais su Poseco, Toma suburti į tinklą verslininkai dalyvavo parodoje Entreprendre. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait, d'avoir confiance en fait, dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return c'est du 300%. Quoi. Eu tenho background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Portugalė Rita Maja Londone atlieka 6 mėnesių Erasmus jauniesiems verslininkams stažuotę. Ją priėmė įmonė Ritox Clinic. Jos vadybininkas, daktaras Alik Sethi, mano, kad muzika ir sveikata tarpusavyje labai susiję. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Įmonė Ritox Clinic padeda nepriklausomiems menininkams ir įmonėms patekti į muzikos, radio, filmų ir vaizdų rinką. Alikui Sethi patinka atrasti naujus talentus. Programa Erasmus jauniesiems verslininkams padėjo atrasti Ritos Maja talentus. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. 2009 metais Porte Rita įkūrė savo įmonę IAD Fantazija. Jos tikslas yra perkelti meną ir muziką į gatvę. To jis siekia ne tik savo šalyje, bet ir svetur. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com outros países da Europa e outros e conseguir organizar eventos fora de Portugal. Bikini Beach Band yra gan pašėlusi grupė iš Londono, kurią visai nesenai atrado pati Rita. Ji pakvietė Aliką pasiklausyti šios grupės per jų repeticijas studijoje. Rita nori pakviesti šią grupę į turą Portugalijoje. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Alikas Sethi yra geras verslininkas. Rita Maja gerai jaučia muzikos kultūrą. Tai kompetencijų mainai, lengvinantys naujų įmonių raidą Europos Sąjungoje. I think it's most important thing, really, very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is, and I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time, I would have understood clients, I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi Joanna, how are you? Į reiklę ir konkurencingą Europos muzikos rinką patenka daug norinčių, bet labai mažai išlieka. Rita pasinaudojo profesiniais ryšiais su Aliku. Jis Ritai atvėrė Londono studijų, muzikantų ir prodiuserių duris. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alex sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer, ele já o faz há 7 anos, penso eu.
E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de adquirir novos clientes, fazer contactos, num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país de onde eu sou. Programa Erasmus naujiesiems verslininkams yra puikia galimybė dviems partneriams gauti kuo daugiau naudos vienas iš kito talentų ir kompetencijos. Primančios įmonės vadovas gauna nemažiau naudos. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. Daugiau nei 99% Europos muzikos rinkos sudaro MVI. Ši mainų programa joms padeda įsiveržti į tarptautinę rinką. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely very happy. Jauni ir patyrę verslininkai geriausiai pristato programos Erasmus jauniesiems verslininkams pranašumus. Šiuo metu yra keli šimtai Europos komisijos pagalba besinaudojančių šios programos dalyvių. Tikimės įkvėpti tuos, kuriems verslumo dvasia yra neatsiejama nuo ES ekonomikos kraštovaizdžio.